ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV muraho murakomeye. Uyu munsi ntago ndabaha amahoro, sindabaha gahengwe uyu munsi. Uyu munsi ndaguma ndabaha ijambo paka. Yesu nashimwe cyane. Nuko uyu munsi nabwiye mbese ajya ama video nagumye ndabahereza nuko nari muri break, ubu ngubu naho ndi mu minota 30 ariko iri mu kurangira. Hari ijambo Imana impaye dusangira riri muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 21. Reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana, ndagushima ko uyu mwanya umpaye, ndakwingiza data gucyubahiro, ndakweretse abantu bawe data bahumugisha. Urakoze mwami mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nsome. Nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Reka nsubiremo. Nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Haleluya. Ngo nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye. Ngo nuko rero ngo mwiyambure imyanda yose turiko turabwirwa bene data. Hariho abantu bihana bakihana igice, bakihana gusambana, bakibagira kubesha, bakihana kubesha, bakibagira kwikinisha, bakihana kwambara ubusa, bakibagira kugira iki kwihindura. Ngo nimwiyambure imyanda yose musigaranye. Bene data, kino gihe turimo nico kwiyambura imyanda nibyo byaha. Ibyaha niyo myanda, niyo magambo yitwa imyanda. Nukuri burya abantu murafinata, ntago mubona ko igihe burya kiko kiragenda, ntago mubona ko Yesu Kristo ko agarutse, ntago mubibona. Bamwe murasinziriye, ntago mubona ko mbese igihe cagiye. Nukuri nimuve mu byaha pe. Ndakubwije ukuri, niba utavuye mu byaha ntago uzaja mu ijuru. Niwiyambure ako kantu gikora, niwiyamburire ubwo bushakanyi, niwiyambure uko kwifuriza abandi nabi, niwiyambure mwene data. Nimwihane. Imana irimwe irashaka ko twihana. Imana ntishaka ko tuja mu muriro. Imana ntagishaka ko turimbuka. Nimuze twiyambure ububi dufite, nimuze twigenzure. Urashobora kuba uri umukristo ukaba ugikora ibyaha, ukaba utariyambura ibibi byose ufite. Nimwiyambure. Ndakubwije ukuri, niwikontore urebe niba utariyambura. Imana ishaka ko twiyambura. Iyambura ububi bwose ufite kugira ngo uze uronke ijuru, kugira ngo uze usanganire umwami Yesu. Reka ndababwire bene data, nimuvyuke aho mureke gusinzira. Nimuvyuke. Nimba muriko murakora imirimo y'Imana, nimuyikore atacyaha kibarega, kuko nimwakora imirimo y'Imana mufite ibyaha ntago muri bwandikirwe namba ntatoya. Kubera iki se mwandikirwa kandi mukora ibyaha? Murazi ko umurimo wari wo wose umuntu akoze afite icyaha ntago yandikirwa, ntiyandikirwa. Nimugire iki rero? Nimwihane. Mbere yuko mukora ikintu mubanze mwihane, mwikureho ibyaha. Ngo nitwiyambure ububi bwose, nitwiyambure. Mwene data, urashobora kuba ukigendera mu bintu bibi, nurebe nibikuri kuragenderamwo. Wiyambure ububi bwose, ubujura, uburyarya,
amagambo mabi. Ndakubwije ukuri abakristo ubu ngubu basigaye bavuga amagambo mabi, amagambo ava mu kanwa kabo ni mabi. Usanga batukana yebaba we, usanga mbese bavuga amagambo mabi, usanga yewe nta nubwo wanamenya ko ari abakristo. Ndabwije ukuri bene data, nimwihane ewe ndabakangurira kwihana. Ndakubwije ukuri n'uyu munsi wapfa upfuye ufite ibyaha waje hehe, ndabukangurira kureka ubwo busambanyi, kureka ubwo bwicanyi, ubwo bucuraguzi, ubwo buraguzi. Buri munsi uva mu rushengero ugenda kuraguza, mbese uva mu rugo ugenda kuraguza, kandi ubwo uri umusenzi, kandi ubwo uri umukristo urakora ibyaha byo kuraguza. Dore nimwihane mugendana uduti mu majipo. Reka ndababwire mukadutwara mu ishengero ngo mugiye kuroga bamuririmbana. Reka ndababwire nimwihane ubwo bubi bwanyu, nimubwiyambure kugira ngo muze muragwe ubugingo budashira. Ndakubwije ukuri, niba ukigendera mu byaha umenya ko atajuru, ni wihane mwene data, yihane. Uri umukristo nimba uzi kuri kuraja mu ijuru, ni wikontore, wiyambura igice cyose ugisigaranye kuri wewe, ni wiyambura igice cyose ugisigaranye kibi. Mwihane muve mu byaha, mureke kugenda muyoragura abagore atarabanyu, mureke kugenda muyoragura abagabo atarabanyu. Nimwihane, mureke kubesha abantu ngo muri abasore kandi muri abagabo kugira ngo muronke abandi bagore. Mureke kubesha abantu ngo muri abakobwa kandi muri abagore mufite n'abana. Nimwihane niba mushaka kuja mu ijuru. Yesu Kristo nabaho umugisha. Ndarangirije ahangaha ndasubiye ku kazi. Ndabakunda cyane bene data, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.